Zdravo svima, Vladminator ovdje i dobrodošli u nove epizode. Sad znam da nisam dugo ali dugo sam tako dugo ne zapravo padne. Ako dugo, uopće neću dugo možda 3 sekunde. Zašto? Zato što čim sam završio snimanje prošle epizode, pa mi meteorit. Ja sam stvarno idiot. Ali, evo sad ćemo vam pokazati, a onda ovaj da bi ga ubijemo. Eto. Dakle, jako daleko je zapravo kao meteorit, a vidite, ovo je taj pelet meteorit, a ovo su čudovišta koje dolaze kada padne. E sad, pogledajte koliko je zapravo to zadnje. Ja sam ovdje, a to je tamo, a to je jako uvijek. Opa! Tako je, evo to je meteorit. One su meteoriti što mislio sada meteoritom. Nema gleda, ja mogu napraviti. Gledno, ajde, dobro, neću tako, nego ću samo s bombom da... Sa bombom ću rasturiti pa da vidimo kad ćemo vidjeti šta ćemo moći napraviti. Ajde više crta. Tako, jedan i jako sad. Eto, poslije ćemo ubiti ove. Sad je vreme da pokažemo šta možemo napraviti sve od ovog meteorita. Znači, možemo od običnog meteorita možemo napraviti meteor bomb. To ćemo sad odmah napraviti, zato što... treba će. Gdje će? Evo. Dobro, ajmo. Tačno 69. Tako. Sad kad imamo meteorit, sad ćemo opet vidjeti meteor bar, sad ćemo vidjeti šta možemo napraviti od meteor bar. Znači, gdje je to? Možemo napraviti ovakav armor od meteorita, ali možda, ja mislim da je čak mnogo bolje zapravo da napravimo ovo Space Gun. Znači, to je brzo ko munja, znači, vid možemo čak i odmah napraviti. Evo. A dobro, zapravo more treba mi. Kako to zove? Kako se to? Da, dobro, ne. Znači, treba nam ovo. A možemo čak i možda napraviti i ovo. Ali, također možemo napraviti lightsaber Star Wars style. Dobro, uglavnom, napravit ćemo Space Gun i verovatno ćemo napraviti nešto od ovog. Ja mislim da ćemo ovo i ovo napraviti. Ako bude nije dovoljno. Sad ćemo vidjeti. Molim te. Ajde. Ne mogu ovdje, onda potemno. Evo ga. Dakle, vreme je za Space Gun. Kao što vidite, upravo sam napravio Space Gun. I to je zapravo jako moćna stvar, samo jedino što mi je glupalo je što moram trošiti mane. Ali ovo je jako korisna stvar, pogotovo kada se borite protiv nekog bossa, kao na primjer, nemam pojma, Eye of Cthulhu, dobro njega smijete nešto, Brain of Cthulhu, znači ovo će nam definitivno trebati. Također će nam trebati dosta mane. I eto, to je zapravo Space Gun. Sad da vidimo da li će nam ima dovoljno. Ma daj. Jedan mi fali, dobra, aj napraviti chestplate jednostavno. Ili možda... Ne, chestplate ću napraviti.
i ostalo nam je 14. Tako, ne možemo. Ovo ćemo kasno, ne znam sad da li ti je bolje da prvo odem i da... Uglavnom, u sljedećoj epizodi će biti posla. Dakle, napravili smo od meteorita, evo primjer je. Eto, pogledajte iznos. Uglavnom, u sljedećoj epizodi Terrarije će doći novi boss, sad vidjet ćemo da li će to biti Skeleton ili će to biti Brain of Cthulhu. Ja mislim da je bolje zapravo da prvo ubijemo Brain of Cthulhu-a, zato što ćemo morati... Treba će mi još bolji armor od ovoga. Šta sam radio? Dobra, aj nema veze. Uglavnom, eto, to je bilo sve za ovu epizodu. Ako vam se svidio video, šerujte, subscribeujte, lupite to like da me kao najveći kralj koji ste ikad bili i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!